konce. Kaj je? Ja, to, moramo kaj, veva, kaj mora povedati. Ne, nič, prosto. Prve sezone je konc, zadnjo epizodo smo ravnokar... Poznameš, kaj nam delajo v studiju, leto. Vse bojo razmontirali, pobi, kot da ničesar ni bilo. Se ne bo jutri več poznalo. Ampak septembra prijemo nazaj, pa je pravijo. Septembra pridemo nazaj, pa je, ne vemo še. Greš pa fantastična zadnja oddaja, izvodili so mi želje, smo nisem pričakoval banda. Super, tako da noro, gremo na Bahame. Super je bilo, jaz moram priznati, da je bilo super delati. Fajn je bilo, res. Pa to ne govorim zdaj zato, da naredimo reklamo, ampak res se me fajn. Ne, res smo napredovali, štartali smo res, tako se mora štartati, se je videlo, da še čisto točno ne vemo, kaj delamo, ekipa se je mogla, tudi malo mija smo se mogla naštimati, vsi smo se mogli naštimati, pa mislim, da smo odleteli. Če dam primer jahanje, bi se lahko rekel, da na začetku, ko jaha, še bolj in mi pa gremo proti temu, da smo. Mi bomo delali drugo sezono, sam ne gledati, brez veze, pa se boste zapalili in boste skozi gledali. A veš? Odvisno. Se strinjam, pošljite svoje želje čim več, če si karkoli želite najbolj nore. Če imate kakega soseda, ki je čisto odličen, brata, sestro, ko res zna nekaj, kar noben drug ne zna, pošljite. Čim več specialcev rabimo, hočemo jih predstaviti v njihovi polni luči in da pokažemo res, koliko enih diverzitet ima naša prelepa mehna Slovenija. Smo res posebni in to hočemo pokazati. Naši oddaj. Vidim Pera Show, druga sezona v septembru, se vidimo. Čau! Glejte nas tudi med tem, ko nas ni. Ali na dir,